Kali bwenu turya ataha aha hona kahagura so na bareta ngumboreke turyaha yechukuru nkwata mu kamera apa fina wajire baloja mkuja na misi patinye kunywera hapo kwa fina Guzirata ni itau. Ibrakadabra. Itau. Guzirata ni. Mamita ibrakadabra. Salongo logo. Tengerere. Okay, erizoba na the birthday ya CEO Western Uganda Media kandi turiyaha omurekatete erizoba yatunga ekirabo cyo mutana abantu bingi kimukwetenga omagaraganyo CEO wa Rakuni Camp omwami Salongo na Nalongo abakutura omuhanga eri ya Canada bamuhire ekirabo cha poroti ekwingana igana ari igana aha omurekatete mbara ayayaya atomojo wanje no hurota Nyine bigambo cyo ine kumanya. Sima turuganyo kakuraganise nkoko konkatika bwine je kasente. Nyine bigambo nsima munonga Salongo na Nalongo na no myogu nimba sima mwebare kunkunda mwebare junior poroti yanje yabanza. Umagaraga nyonyi nakanje konkana nyombe ko kakatoileti konka katika hango munonga konkanti nyonga kansara Amon 256 junior poroti yanje yabanza. Salongo na Nalongo nubankunda kandi nubankunda bihira mutima tine cinarabahire konko bwiro bunamara nabo aba bantu nubankunda munonga kandi nimbendeze migisha porote ibangabira ni wajireba we bare turikatete porote ni chikumari umuntu kugabira porote ya chikumari konka noko gihinga momojo waje kandi tuzakombeka atwakurunda sente tuombeke. Okay katuzari amakuru amazina gawe amazina ganje nenye ndyama Innocent nka Dickson kandi nka manager wa Rakuni Camp ninye na njweshire Salongo na Nalongo kwatamuka chao general manager ninga manager akubande ubanga atariyo nyindi kwande. Okay ibigambo bicaba abamanye ukansaramo ni mukamukunda wo kitira Texas omuntu kaporoti ganari igano omuntu na kemitware etana kurangira konka mwa poroti mukamukunda ansara kamuni ya poroti ya najetaga ayina mazima kandi umukozi narabuzabuza mbona hitwagura tokuweka general tokekwata hapa hona nyina kuteka kanje ngere kwategesha yona wasikwata. Okay, today Fative West Kanda's birthday na happiest birthday our brother of course birabo bichonti bisha bingi munonga konko mwana ya maporoti igana konka abagiga nimwe kibe cyo kureberaho umbagiga mwe nabarimbarira nimwe mutusupporting ogu cyane nakora niciyamba munonga industry yitu kandi nejo poroti twajakira ntwenda kwijaha tukakujaguza tukabagira akabuzi tukakosa tukashitamaha deyo tukasemachi Salongo aba
kandi wowe katureberana na Izamani Adams nawe ine munanu witu warijira akama ka poroti nawe yakesims anyu nafuna ngondi tako anyo nyenda eka nyenda eka. Okay, ni byo active za kumatiwa rumwe batureba kutwadera korabira Western Media Arbeyazin of course na NKORE Media ishenkuritu NKORE Media ni ikintu cyamane yatuzire tubasimira kimwe kimukora n'ikirundi eshaheje turya akadushemeriwe nyondi spokesperson wa Western Bloggers Kansara Amon President Western Bloggers kandi gisharwa kuni camp Salongo na Nalongo batuhereza itaka ahantu muka ahantu 10 ku 10 nago manaruga nkasante baduhire so turya Kansara Amon yafunitaka kandi bari muhereza birthday yeye anuyo mu rurembo rwambaraka tete. What a beautiful celebration. It's a beautiful celebration. This is the biggest cake, the best cake I've ever seen. Cake, akubata umuntu wa birthday yawe bakwitaka etini no baheza aba Africa sinibachira kugira ngo urandize the new gold ekikoka twafana gold. Kansara Amon congratulations kandi nekinte cyo rikora nechamani nyewe nkabe nyine nekinkwa tubasimira kimwe kandi nabandi abantu abaringa basarongo bariyo nabandi abagiga makore mu murimo abagiga makore mu murebera abagiga batayi banyu sarongo cyakora twene banywani bitu binji ndane Africa si ebintu nkebyo no basa kubikora akubo orachikozereho Brenda nawe nabasho nawe nachikora aza Brenda na David Soni nachikora so uno muntu buke ntunda tusima abana ba family ya TikTok family Yona Joani Santrina Enoka Best Dorothy Henry abana babo barya hero TikTok bachikora mwena akuzakora center herwe konga tukabasa kwenda tukamara konga Salongo na Nalongo Salut aba Canada Salut Selecta kuluta ningale kale nina mani noza kuchiriza ngo nina mani noza kukakasa ngo nina mani